Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Oleji Choacue at Quasquitzin, Ninkela Kulbal Salikak Angela in Solok Salisantilhu. La Isaralux, Utyokin Chacochbenikil, Chiruli Hunkamokain. Lish Holomili Katsolbal, Chiruli Kutanain, Nashke. Eblish testimonio, Lach Samaritanos. Yoko Chachatinak, Chirish li Ishq, Ach Samaritana, Kirabichish Honili Aruki Yehe, Krishban Likaqua Jesus, Chirish Lishtuam. Naknaubil Chishonilik Aru, Lish Banuhom, Salishtuam. Chishonila inakatau Salihu Juan, capítulo 4, versículo 2, Toxali, versículo 29. Abanan Chiruli Gutana in Yoko Chishnau Balk Arukish Banuli Ishqain, Chirish, Nakishnau, Nak Liyo Chiati Nakrikin, Relik Chiyal Haan, Li Mesías. Liqagua Jesús, Natauliman Chiati Nakrikin li Ishq, Aran Chire li Shule li Ha, Rela Jacob. Kahultikak, Nak Eblish Solom Liqagua Jesús, que Kueb Chilo Oktzekem. Ustakisach lish Oleb lish Solom, Ril Balchanru Nakliqagua, Yo Chiati Nakrikin Hunak Samaria. Abanan hun li Ishq, Haban Makakesh Patsre, Yalgahu Keshere, Kwain. Abanan li Kishbanu li Ishq Hanain. Kishkanablish Kuk, sa anil kiko salitenamit, chishkotzbal li esilal li kishkul, toja ahwi salijonalaan. Sa shtakik li versículo 31 nakataw, eblish tzolom chishyebal at tzolonel, kwain. Abanan li Jesus kishyereheb, lain kwan hunin zekemg, li inga neke naula esh. Eblish tzolom keshtiat qchiribileb ri malach anish kamok chakshkwa, abanan tohmachine keshtauru, li bartzakal kwan li rahom li qakwa, manaklish kulunik sa shbena ruchichochain. Li versículo 34 nashye kishye li Jesus reheb, linsekem qaan naqtimbanu li rahom li kitaklang chakwe, utting echikyalo kru lishk angel. Nabaleb ah Samaria, ke shpab li Jesus sa litenamitaan, shpan ratin li ishq li shcholo. Shjekwe chishkhunil lin banuhom. Nak eblach Samaria ke kulak kwankwi li Jesus, ke relajiru chikanak rikineb, ut kikanakaran kuib kutan. Ut qashal na baleb chik he pabank re sashkaba li ratin li Jesus, ut nikeshtihat kre li ishq, anak kwan nakabab, mukoshban talik arusha yeke, laot akal shkabi, ut nakanaw nakaan akal lakkolol reli ruchichoch. Mashkak eretal li rahbalru, sera inkil li chabil esilal re chishkoni li ruchichochain. Nakak eretal chanru nak ahelru nak takachoy banungkilik ahelain, li shkanap chak liqakwa sa qaben, sa shben chishkoni lep lakpabanel. Nakli ishkain kishtaw ribrikin liqakwa Jesus lakkolol re, moko kishtieta nak kanak tarah kahkwirikin li chabil esilal. Hansa humpat ki kosh banak kishkere tal nak ahelru nak eblish komo nakwi te ishtaw lish kol balep ho nak haan ishtaw. Hanak kuli naraha kwikin liqakwa Dios anakwan. Ho kanak elish na kanap nak lish musik ta beresin krelaju am. Kanap nakaan li ta och benin kakwe chiruli kutanain. Liho kya li tatruang chishkotsbal likineb lihuntesal. Banu utcholop. Nakwa hun li Dios lihwal na rauk. Utchiseb tol elq. Shok baleb li yukeb shkawrisinkil ribeb anak kwan. Wadyo shakwe nakashinagoch beni salikak angelain solok salisantilhu la Isaralux ut hunelik ning ela wakbal re naktoagoch beni sa hunchik reheb likak angel.